Evo treneru, posljednja preskonferencija za prvi dio sezone, sutra utakmica posljednjeg jesenjeg kola, ali ajde najprije da čujemo vaš komentar nakon one utakmice u Vojkovićima, kako je zapravo to izgledalo. Da, teška utakmica, rano smo krenuli putovanje, to zimsko vreme i teren, dobar protivnik, kući agresivan, imali smo prvo poluvreme, igrali su taj, ajmo reći, neki engleski stil nogometa, po bokovima, centar šutovi, agresija, i to je za nas zahtjevna zadaća, ali bili smo kadri da to odgovorimo. Imali smo i prvom poluvremenu puno situacija za dati gol, makar se to ne vidi na snimcima. Onda smo poveli 1-0, imali smo još šansi za dati taj drugi gol, vjerojatno bi to završilo sve skupa. I sad su mi rekli da kad su vidjeli te ljudi koji su gledali utakmicu da penal nije bio, tako da dobili smo gol iz penala, eto. Ali pohvalio bi dečka, stvarno svaka čast na jednom karakteru, na jednoj želji, na jednoj borbenosti, jer u takvim situacijama je to najbitnije. Možeš imati ne znam kakvu tehničnu, taktičnu organizaciju, ako nemaš to karakter da se spustiš u taj ambijent, jednostavno nećeš moći uspjeti. Igrali smo po toj ekipi koji će imati sve pobjede i samo jedan neodlučen, tako. I to je dobro. To je dobro, to je pohvalno, znači da se je menjao i taj sklop mentalni kad idemo na gostovanja. Nismo bili plašljivi, nismo se bojali, htjeli smo igrati i eto, na kraju 1-1 smo jako zadovoljni s time. Evo, sutra posljednjih 90 minuta stiže posljednja ekipa prve lige. Kakve su pripreme bile uoči same utakmice? Evo i danas ste imali video prezentaciju i kakva su očekivanja? Ja, nama nije posljedan, nego za nas je prva. Prvi protivnik koji ga treba savladavati na dnevnom nivou u životu i u sportu je čovjek sam sebi, i to nije, ponavljam 100 puta tako, i jednostavno vedriti i zračiti. To je najteže, tako da ja se nadam da stvarno niko nije razumio da su oni posljedni. To je ekipa koja zaslužuje, kao i svaka ekipa, naš respekt, i mi imamo, eto, baš i za subotu će nam faliti Admir, je dobio 3 žute kartona, bio je i bolestan, tako da nije jednostavno i njega zamenjati, jer je zadnja utakmica bio jedan od najboljih, posao koji je odrađivao bez lopte, sa loptom, tako da se nadam da su dečki shvatili da nas čeka sutra jedna teška utakmica, zahtjevna, i da moramo dati stvarno sve od sebe da bi došli do cilja koje trebamo. Tako, nema postoja nikakvim kalkulacijama ili fantaziranjima, treba to završiti na najbolji mogući način. Ja vjerujem da to mi možemo, da završimo ovu polosezonu tako dobro, pa da idemo na taj odmor opušteniji i smireniji. Omarska stiže kompletna, to smo vidjeli jutros. Igrački kadar Kozare nedostaje, sad ste pomenuli. Mi imamo, znači, što se tiče vezne linije, nemamo Admira Sadovića, nemamo Jandrića, nemamo Popovića, nemamo Modrića, nemamo Petrovića, nemamo 5-6 igrača u veznoj liniji, nemamo. Imamo i ove ostale, zato kažem, nema prostora nikakvom nekim, ne znam šta, fantaziranjima. Tu je, stvar je ozbiljna i treba ući kako treba, i ovi koji jesu imaju tu sposobnost i nogometnu i ljudsku da odgovore tim zahtjevima, i to želimo gledati. Jer u konačnoj fazi to je, meni je to pitanje prezentacija, znači, čovjeka. Oni su za mene umjetnici. Ja sam bio koji put na nekom koncertu kad se čovjek sam sebe ponižava ili dođe pijan i sve to, i to je katastrofa. Znači, ti moraš da se predstaviš sebi tome, i to je neka za mene jako bitna stvar. Šta je bilo da ovo sunce na mjestu da nas grije sije, da nas ne grije sije. I ostale stvari koje su, recimo, te zakoni prirodni ili metafizički, tako isto čovjek za mene. Znači, mora biti taj motiv da se pokažem najbolje što možem i da damo sve od sebe i da smo fokusirani na sebe što treba da igramo. Bivši igrač Omarske Rastoka i on također. Ja, on ima još još ovu utakmicu ne smije da igra. Ovo je druga utakmica. Ja. Evo, za kraj, bit će prilike da sumiramo sve, no koliko ste vi zadovoljni sa ovim učinkom u jesenjem dijelu sezonu?
Ma kao što sam rekao, ja pokušam uvijek biti nekako, ajmo reći, realan, trezven i možemo i danas reći slobodno. Ovi dečki su dali 120% od sebe. Od prvoga do zadnjega. I zato imamo toliko bodova na tabeli i više manje oni upijaju sve ono što sam ja samo mogao sanjati da bi oni mogli upijati. I sada ne znam, u zadnjih 6-7 utakmica mi smo izgubili, mislim, samo jedno, to je bilo u Laktašima. Znači, ušli su i u neku tu seriju predstava, stabilnosti, htjenja, skromnosti, radnih odnosa, na nogometnom putu upijaju te stvari. Znači, i to je, vidite, to nije jedna mala stvar, jer, vjerojatno ste sami pročitali, utakmica biti, ali ne biti. Češka reprezentacija gdje je u igri plasman za europsko prvenstvo. Cijela nacija to očekuje. Gdje je u igri 10 i više milijuna eura i desi se da njihovi 3 igrači tulumare u noćnom klubu i dobiju ih pijane. Ovdje mi s tim dečkima nemamo nikakvih problema. To je na ovom socijalnom, društvenom, psihičnom. Znači, oni se ponašaju stvarno kako trebaju. To je za mene velika stvar. Sada, opet ja kažem, i oni sami znaju da treba još bolje i ja isto tako, ali stvari idu postepeno i to. Ali mi u prvom dijelu nismo upotrebili 5-6 igrača koji su istinska pojačanja. I pored toga mi smo tu. Tako da ako budemo radili tako i sada nakon ovoga odmora da se lijepo odmorimo i da nađemo motivacije da damo još više od sebe, a imamo to svi skupa, od kluba, prvi kluba i nas, i stožera, i igrača, mi možemo ovdje da pišemo jednu fantastičnu životnu priču. Govorim ne sportsku, nego životnu priču, kao što već sad pišemo. Ja se nadam da ćemo to tako i ostvariti i da idemo dalje po tim parametrima. Imamo sve ekipe iz gornjeg dijela tabela dolaze nama u Gradišku. U drugom dijelu imamo manje putovanja nego u prvom dijelu i napravit ćemo sve što se tiče trenažnog procesa. Sad oni imaju mogućnost da idu kući, dobit će svi svoje programe individualne i da dođu vamo spremni. Da napravimo sve što je našim mogućnostima, da zaustavimo te povrede i to stanje da Bože. I onda je ta ekipa maltene će letiti po terenu. Spomenuli ste da nije bilo nekoliko igrača, evo konkretno za Joea, kakve su vaše prognoze, da li će na proljeće? Ja, on će biti, to je rešeno, papiri su sve riješeni, sad se čeka ta birokratija, ali on će biti na proljeće. Biće tu jedan isto Vlado Petković, bit će tu jedan Andrej Modić, koji je za mene dar sa neba. Čovjek je radio sa najboljim trenerima, čak je radio sa mojim uzornikom, Zemanom. To je, i ja sve što trebam da samo pitam iskreno Andrej šta može ovdje bolje i on mi kaže. Znači, ima ih tu još, Divljana i ovi ostali. Tako da kažem, ta ekipa da tek 20%, imamo toliko bodova. Imamo još ogromne rezerve, zato kažem, treba se resetirati, napuniti sa entuzijazmom. Sve ono što smo pričali, to se i sada realiziralo. Neki jedan, nema veze ko, ali već zovu i iz Premier lige, tako da to je niko balajke, eto, to je njihov rad. To je njihov rad, ali taj rad treba biti još bolji, još jači, jer ja se nadam da ovo sve skupa što radimo to. Da svi mi i vi gledamo čim prije ovaj klub Premier ligi. Pa to je to. Šta ćemo drugo? To je ta vizija. Ja se nadam da ćemo to svi skupa i ostvariti. Jer meni je i divno to i s vama sarađivati, sa okruženjem. I još bi sad nešto, što se tiče te utakmice, taj neka signal društvu. Meni su u gospodinu treneru Famosa tako pričali, nisu pričali, ali su pričali neke stvari i sve to. Ja vam kažem, mi smo se sreli prije utakmice, ja sam imao takav divan, kratak, topli razgovor s tim čovjekom kao da se poznamo 100 godina. Ne valja nikad kad te neko drugi priča, nekom drugom imati neke pedače, nego treba osjetiti čovjeka. Osjetiti čovjeka i stvarno, baš ono tako divno, lepo iznenađenje na ovom ljudskom nivoju.
I još bi ovo iskoristio, upoznao sam i neke roditelje od igrača i divno je gledati te igrače sa roditeljima i koliko su oni sretni i zadovoljni i tu bi se sada zahvalio svim tim njihovim roditeljima koji su preko njih došli u ovu egzistenciju, ovi fantastični dečki. I ništa za kraj, samo evo, jeste da je hladno vrijeme, zima stiže, sutra 13 časova i to sve što ste govorili jeste i za navijače, pa poziv da dođu ipak da pogledaju tu posljednju utakmicu. Da, ima jedna pjesma, nije zima što je zima, nego je zima što me ne voliš. Pa nek dođu, nek nam donesu tu ljubav, potporu, da nas ugriju i oni, da se onda svi skupa veselimo u toj radosti. U prevodu u ljubavi, jer ipak ljubav je pokretač svega, cijeloga kosmosa i ono što ne vidimo. Znači, u poantu je ljubav. Ljubav, respekt, zadovoljstvo u ovim vremenima. Zato se to je uloga sporta i svega. Šta ćeš bez ljubavi? Šta ćemo tu pričat, ne? Ja. Hvala, sretno, svako dobro. Admir Sadiković, evo posljednja pres konferencija za ovu sezonu, a vi po prvi put na pres konferenciji. Evo, za početak pitanje, od kako ste došli u Gradišku, vaši utisci, kako je protekao ovaj prethodni period? Pa evo, prije svega želim da pozdravim vas i vaše gledaoce. Pa ja sam tu, kako bi rekao, stari igrač. Došao sam u februaru ove godine, tako da sam upoznat i sa prethodnom sezonom i sa ovom. Ove godine je nešto malo bolja situacija u klubu, više se daje pažnje igračima i stvarno vidi se veće zadovoljstvo kod igrača. Nova ekipa, eto sve i sami znate, upoznali ste ekipu kroz ovaj prethodni period i nadamo se evo sa sutrašnjom pobjedom da ćemo zaključiti ovu polusezonu na najbolji mogući način. Mnogo je bilo tu promjena. Kako ste vi zadovoljni iz vašeg ulaska sa ovim prvim dijelom sezone? Pa uvijek može bolje. Samim tim mislim da i ovaj uspjeh nije mali, tako da sa sutrašnjom pobjedom i 3 boda mislim da možemo biti u top 5 ekipa. Sve ekipe imaju težak raspored i nama ova sutrašnja utakmica, evo, fali nam sigurno 8 igrača koji su standardno igrali kroz sezonu, što neki su povrijeđeni, neki imaju kartone, tako da mislim da sve u svemu možemo biti zadovoljni, ali uvijek može bolje naravno. Evo, kada govorimo o toj sutrašnjoj utakmici, jeste da je omladska posljednja, ali ipak to mogu biti nekad i najteže utakmice, kad su već unaprijed upisana 3 boda. Pa tako je, sigurno da smo mi favoriti u ovoj utakmici, ali to sutra na terenu ništa neće značiti. Prvo što je tereni su, kako ide ovaj zimski period zbog kiša, malo su lošiji, tako da Omarskoj sigurno trebaju bodovi za opstanak. Mi sigurno da ćemo sve od sebe da zadržimo taj pozitivni niz rezultata, jer na domaćem terenu nismo izgubili od 3. mjeseca ove godine, tako da ćemo sve od sebe bez obzira na ove neke sporedne faktore koji utiču na sutrašnju utakmicu, ali mislim da će sve biti u najboljem redu. Evo još samo poziv navijačima da dođu ipak sutra na tu posljednju utakmicu po ovako zimskim uslovima. Pa sigurno želim da pozovem sve navijače da dođu u što većem broju, da nas podrže kao inače. Mislim da imamo jednu od boljih publika što se tiče korektnosti i odnosa prema igračima, tako da želim im sve najbolje i da dođu u što većem broju. Hvala vama.